Di belakang ni ada doa yang selalu saya amalkan. Ini telah ditulis oleh jemaah saya ya. Ini tuan-tuan bolehlah amalkan ya. Lengkap tu daripada doa amalan. Saya bacakan perintah selalulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka an tarzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an min ghairi ta'bin wa la masaqatin wa sabbin wa la nasbin innaka ala kulli syai'in qadir. Ataupun doa apa? Murad rezeki sembahyang duha. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu fa in kana fil ardi fakhrisu fa in kana fil bahri fatri'u fa in kana ba'idan faqribu fa in kana qariban fayasirru. Hingga akhirnya doa bain duha dan doa ini Allahumma inna nas'aluka an halalan. Tuan-tuan gandingkan sebelum baca doa ini baca dulu surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah sekali dah habis baru baca doa ini. Doa murah rezeki ya. Saya diajar oleh guru agama saya masa saya remaja lagi, umur belas tahun ya. Dan saya selalu amalkan. Ialah kita manusia saya amal rasa-rasa tak juga murah rezeki ya. Tapi saya amal sih. Amal betulan. Rezeki ini macam-macam tuan-tuan ya. Jadi Allah kurniakan saya macam-macam rezeki, bukan harta saja. Tapi dari segi harta ya, sesudah saya bersara, saya rasa barulah Allah kabulkan, Allah murahkan rezeki saya selepas saya bersara. Jadi kewajipan kita berdoa. Macam mana, cara mana, bila Allah murahkan rezeki itu terpulang pada Allah. Tapi yang sudah pastinya kita baca surah Waqi'ah itu sangat elok. Kemudian doa itu seterusnya, Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal inabata. Ya Allah, kami minta kepada Engkau taubat dan inabah. Taubat kita dah faham, inabah ini ialah taubat yang terbaik atau taubat nasuhah yang benar-benar membersihkan dosa kita, membersihkan sifat-sifat tercela zahir dan batin, terhias dengan sifat-sifat terpuji. Inna nas'aluka at-taubata wal inabata wastiqamata ala syari'atil qara wat tariqil bayda. Allah ja'alna mustaqiman wa la taj'alna saqiman ahad. Allahumma sebelah ya. Allahumma munna alaina bil futuhi istamati wastiqamati ala syari'atil qara wat tariqil bayda. Allahumma taf alaina akmalal futuh wasrah sudurna asyuru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-adhar wa asbil ahyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Allah ya Rahman Rahim wa ya hadiyal mudillin wa ya nasiral muslimin wa ya rahimat du'afa wal masakin. Ij'alna min awliyaikal muttaqin wa khsurna fi zumratil muqarrabin warzuqna khairat darain fatna min syarri kaunain. Amin amin amin. Bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul saqalin. Allahumma khina fi afiyah wa amitna fil afiyah wa adkhilna al-jannata fi afiyah wa atul baqa'i syekhuna ma'al afiyatin ma'a syekhatin wa afiyah manfa'na bihi fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah saja tuan-tuan saya dah bacakan. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat memanjangkan amalan ini.